إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ngithi bamphose emlilweni manje ngenxa yokuthini akafuni ukukhonza ithixo. Actually uyabatshela ukuthi ithixo kumele ikhonzwe. Phela ukholo ngokuphika enye into ekumele ikhonzwe abantu abayikhonzayo. Uvume le kumele ikhonzwe. Umuntu angamazi uNkulunkulu athi hayi ngiyamazi nami uNkulunkulu ngiyathandaza. Hayi nalela sonto li-right futhi nale bakhonza noma kuthiwa bakhonza. Mhlawumbe bakhonza uShembe, bakhonza umuntu bakhonza uJesu, bakhonza umuntu understand? Mhlawumbe bakhonza amadlozi emsamo bakhonza abantu abangasekho. Uma sekuthiwa no hayi ungabagxeki abantu ku-right naloko abakukhonzayo nawe futhi u-right. Leyo nto leyo ayishiwo ikholo akuwona amazwi ekholo hlobo usungakho ikholo into yokuqala eliyenzayo ile eyenziwa abaprofethi bonke ungayivula zonke iy'ncwadi zaNkulunkulu akukho la umprofethi engahambanga wayotshena abantu ukuthi le nto enikhonzayo akumele ikhonzwe. That means uyayiphika kuqala izinto ey'khonzwayo then bese vuma uNkulunkulu. That's why inkalimu Toyiba ithi la akekho onemvumo yokukhonzwa illa ngaphandle kwakhe. Uyayiphika into ukuthi uJesu kumele akhonzwe cha ayena uNkulunkulu umprofethi kaNkulunkulu. uShembe kumele akhonzwe cha ayena uNkulunkulu indalo kaNkulunkulu. Amadlozi kumele akhonzwe cha abantu abangasekho ababedalwe uNkulunkulu akumele bakhonzwe. La uyabaphika la i-Islam it's based on denying everything that people worship, that it has no right to be worshipped. Ayinalo ilungelo lokukhonzwa leyo uyayidinaya la i-Arabic word le lithi la igama le-Arabic elithi la lichaza ukuthi no or you deny la ilaha you deny in i-ilah yini into ekhonzwayo i-ilah noma abe yini ikhonzwayo i-ilah illallah ngaphandle kwa-Allah. U-Allah uba umveli nqangi yabo khona i-ilah khona u-Allah bekhulunywa ngo-Allah the only ilah uyena kuphela onemvumo yokukhonzwa Allah nalo umveli nqangi. Mukhuluma ngey'thixo iy'thixo lezi zinto abantu abayikhonzayo. Umuntu uma emsamo usuke enza umsamo isithixo sakhe. Umuntu uma yakuJesu usuke enza uJesu isithixo sakhe. Umuntu uma yakuShembe usuke yakuShembe emenze isithixo sakhe. Umuntu uma yakumveli nqangi usuke yakuthixo wakhe. Thembele kuyena, akhale kuyena, abonge kuyena. Kumnyama kubovu, uyagula, wenzekani, udingekani, uyathakathwa, uya kuNkulunkulu, uya kumveli nqangi. Wena owadala amazulu nomhlaba ngivikele. Wena owadala amazulu nomhlaba ngibusise. Uma ukuthi uxakekile uyahlupheka udinga into ethile wena owadala amazulu nomhlaba uphendukela kulo wadala amazulu nomhlaba iqala lawo Rabbu waslim. Ngenkathi ithi inkosi yakho Abraham zinikele kumina. Yiphi inkosi yakho? Umdala wamazulu nomhlaba zinikele kumina. Wathi qala aslamtu li rabbil alamin. Ngiyazinikela kulo owadala amazwe onke wadala yonke into. That's why uNkulunkulu ningaphambuki indlela Abraham. Make sure ukuthi ningashoni ningawona ama-Muslim. Islam ukuzinikela uNkulunkulu. Ningashoni nikhonze ezinye izinto nishone nizinikela kulo wadala amazulu nomhlaba. Qala aslamtu li rabbil alamin.